Kayo na siwas kayo kaksin kat ke maulas na kayo nga tigin dreskal pa wikos ke bel singe in silpen na tafela magad akfarshigel tu singe in kashikat ke malutut magad madawak na front load ke wik singe fast na met inata ke malutut maasha dametiket fast na met ang kain si skon ngayon sa nga to lam dawak yan tagani lasha kadalo levakat fast na met an bain ko osma etaga wikatan kamash petarian mafinchak mo tagani lasha in main che oyurin kat papa kadin kan tagani ke malutut ma ashke ka singe unsa ko nga siya insang samtak mta klasha kaksin kat ke matwiyash siawlal abakerestan nadal pepa gostip shela ke unsa ko ke alusilal Mr. Lanson finen Seattle pa kat porngela unalo siya kadeta filan alutilash kel tu ke mamakat ka shamta hektari na fakat fast na met da masimet ngan kain pain kaksin kat pain ko us na kayo maasan ngaklen kum dan belken di kasloman pel na kayo wak lamalap kasloman ngay spell singayin kain siyakla da kanila siya naknasen kumaspuan kum uya bena in kain Brian sin kat siyaki kasha nakipel singe kade wetok lain kain praile fakat fast na met Kuloh malam kat papa kema kum sivil pe ikesta na sirske ka singe tu kum ikesta na sirska din sit pe kana fin yeneng yenga in kan da fulaklan sa plus
makataske finne in kan tain in kalsisha in kan break met wish anake Paul el fact mo kinga Moul ngamta prain nga shwe anangan wipen amet we again season see eki belging fast ki felsinge ila kalimilang ay tatar ilang fast na ye Lwelah en buying kasesh pele na kewa kadin kain ekin ma kadash lin akwel no aki belging kat rapture ready kat ka na in civil pena kaksekin kom taka na yemato min experience presence Lohm ke Moul lasha kum karingin kat kipel na lo sige kat isu sene ki sharap si somla apan ang kat sul pena yan ne kum ke ka singe kat papa ke kalom nakmanas wikat ke malutut mars ke ka singe ikes tamatan in church ke mas was Pwelung the two custom the tikat ke alu paye kadin te rana kaseo in church te paye panan kat mishe kon nakmas gesten gani clash kadin we met wish in kan fellowship kan castle katalena nanak pe met lash mom dain ashur lagi pelsinge met lash mom dain manas lagi mano met lash mom dain kelbos nakmas kasha met lash ngi wakat papa we met call na kewa makum de gia ke capacity of leadership kadin kain akelin kadin mas met sena finena finne elo shashik sin malik ako neni en katashwe na finfela na phone kat kulo malap na sim kat papa malal fungila kume wikat ngon lomin kolkat ke mana ke o ke nak fashi keinem naknas kasha met wish pe matakange elo sin kain continue in kain pala zeo matakayiru meta yokliki na kewa in kain siakula na ke floklan mo na dum ken won na dum kat proy lalal fungike amen kulo malap ke katakani ke pelsinga ngan wiko washin chudana kaksekin kat ke takani lasha unsu ko aklo mga usinge malan met wiash walang ngai usin on ngan makain share yepe mamakatashke napakat fast na met ke agta yeki bulutut ma asha alal fungi mo wan pelsi pe nangeke tukuna usikatakan accept fila makatashke abange unsu ko ma ngapin chakin mo din dipsila ke pelsinga
Stakle ngamut pienga. Onze goma ko slipsela masin met wies Pwelung. Ba onze goma gat lipsela tvanataring. Na de tuwe kingatakal tuwe nga samsam kun na ke objective tolu ke wiksinge mama malutut la sa ngesiak na ke. Na kapa si ma enina na syoros ki ma magat matawa ke kasti tuwe fashion nge kadin na kadin tala kat met shuleyak lelangat. Na kapa singe ta ko fak mo kadin mo la na met ma Leum katil Lwelah. Na panang objective tolu mga samsam kundi tuwa masimeda fak mo identify kan me pa kum establish ka kum indicate who or what na ke samsam si ma kasin siyak singa taga who or what singa na ke yot Moul si finan Zion na Zion el samsam kunyak na ke inging sa ko finan Jerusalem city sel David mamasala we nara objective si met nge pagatin kan ko na yot Moul si ke fino Zion ma samsam kunyak ke devotional reading magat makuno kon nga da ko in kain ushe added relevancy la na ke mananak ma da ko ke Peter magadeshman ke Henry yang ko ma eta ko ke pella ni ta wi ko Henry school objective siak lunge pa casting mo explain ke got explain kan me explain the relationship between Christian as living stone and Jesus as the living stone. Na ke got explain na got ke make an idea ka situation siya ka problem siya in kalim ka din describe siya sangata details in Billy Town in connect relevant sila na ke matsamsam kaya na ingin na masima samsam kunya ka pa relationship between Christian as living stone in Mashlon met maakali mo met lalal fungi ka met Christian ma bang mo yotin mo la kapsa na ke Jesus as the living stone ka yotin mo siyan na para ito ka ke week nge kam dawak tar ke mande ka dawak liye ka si devotional reading nge mande ata ka da samsam kunja ke siye Pwelung Pwacye na scripture mata ka kian pa Isaah long lalkos yok na vasinga lakos ke long luo tu step ata ka ke sam si ok long luo ma samsam kun Lwelah kat in Utyak na in Lohm sin Leum na pa ekaya Acsang Sie Mwe kise ke sangkulo ba sam lam ngol skoma ngam dok samsam kun na musinge na ke len musinge tasta sie ke Christ Jesus ke latia tolu longol tolu ke longol ya na kai sie devotional reading kai sie kuno kon nge kat fine da ko mutawayak na Lwelah ke farata shun chen riat kan liye ka pasna wo si ara ka de somta alena kat me mata lomalu kat kan kalim kela me sitare shmon ye ka belchima mchingan shmon ma me aspe masaye ikekla na shishke na objective si tolong vak mo propose a wedu card kumin kain connection genik ma kum kain svena liye kum yang insang kepel si ma unholy behavior ta gonna si koma against masingan pa ta gonna si shkea na pangay kata mama me objectives nga ta ka in kain ikas na ke malutut nga na si kum ke wiksim singin nara uskat me na ke introduction je mga ta ko samsam kun la
Fakani Takoki Malutu Chingaki introduction Chingetana Sham Kunyak Machinge Martin Luther. Kaya ak tao sinchi ang fuko alingal tolu. Nagitao sinchi lamfuko ang alonkos. El ordained as a Roman Catholic priest ke si lamfuko itkos. Na yesingal tukun akmasala lalan. Luther and Matawa kin kisensya kin kegata practices ma oreke Catholic Churchan ma elima den afas fall na ma payapala simleke. Nara el Matawak use del Matawak in withdraw the gina mama authority ke Roman Catholic Academy lo sinara. Nara katasin milo sarang tradition na example kyan pa confinas ke practice na met Catholica dal som confess na ke putse del confess na ke putse mot kaya mo pre-shelash ke met nga ka confess na sil ke mama delorela kulukan katara ke iplash ke laina lulasha tameta tuyak fakla molos koshoka tatle in mashtun matlal fungia ke pelinalu na kainin mange pa inin na kadin should be revisit payapala Lwelah practices nge masim lagi payapala ka nanak nalan met parela mange na siyama taga pe el shamram kun nge pa el shamram kun nage hierarchy a system of organization in which people or group are ranked one above the other when arguments malus taga pa convin met Christians now we're on the same plane, we're on the same level. Wang in division, Wang in clergy, Wang in lady. Nara kumesa mit Christian kumkain praike metsiwiyom mayan ngon sinayurun pastan papanarun tikinan papanarun metsima isustain ngan somna yurun kat papa. She will be born again. Napangan masima tako ki maritsima kada taka lutut kun ke senria. Nara el samram kun Luther samram kun la any Christian could minister to another. Nara kaini no ye makatli pema sikyak nge kat somne ki katorela mo our senior pastor si as me as leveling kain mangan. Tarak ta ke malan ka takat fin loeng na ke na Jesus il taga na sin sinners na kattaga na ke makatara ne kat matawak fastly ki mamakaslan ka ta kalim na sisha. Nara pelsi kain metsing nga taga in sham guna and it goes against the grain na deralam kashkashakin longing a fak. The bangerek malan metsima yok lang sila in fact lala masing iwagan ki pepala. Metara, you're gonna suffer great loss. Na katamit mamdain power kaya lulasang orek magan for their benefits. Na sin ka din diye met nga rani katak fulat yel talle, mail tal pakat. Nga te sham in siya fulat, nga sham na sish na kaya wain loeng na kaya mangila. Kat finsum na kaya aluwe. Kat paya nga kain pasta tikin. The pasta tikinis, le minister, negat man kan lala, Jesus yalta ka na sin sinners. Kadingat ang liye plain singan lo ang akuya na ke. Nara, eta ka ke malutut ke week singa kata lo ang naketa na. Ikesta sila Martin Luther nge, elta ka in kain use masima Peter, Apostle Peter sham kun. Nga ko min lo ang nake. Nara, eta ka na sikum ka din matawag, si Vena ken saikat, examine ourselves, lagatas ke mange. Nga siya man nituwa na ke iplash ke ala. Katorela, finen ko siya as pastol, as etawiyol, as matanalu,
na asitawi kanin mange tajakta kat finlection ni loang na gimasi Peter el fak nge met Christian siya kain Pwacye met Christian siya saya as a priest papa siya in siya usil priest siya. Now let's try to get that, let's get situated with that, let's ingrain that. Kung papa siya taliksin dumas kung kan Pwacye pasi sara pangon yakat kasi papa kadin kash na rin kat kadin kain mo si fena proy na sin kat manikek la tari curtain siya misalik tari ta oye katara misingi katara ne asle dictator lashke lomalu lasha ate si pena ma as poplan catholic ne nga kong protestant Martin Luther el tapat kaila thesis yang al demiwas ke yang lalkos ke motonelan me authority nge. Pangakom to ka kaya, pangakom Protestant kaya. Manel based mama ilarang based on God's word. Na panang masing ito ka na siyesta, nalang alin siyem ke longyan mga kalimying eh. Tapangin mga si may kekla na si kansam-sam kayo. Ngat ito ka, anak yung fact bell po siya, ngat ito ka in fact makum kilong. Ngat ito ka in fact, mga lotoy laki pepolo. Hindi kom na fashion na mit. Nara masing ito manas yung wiwisyaw, men siya, met siya luman as ke mga sam-sam kun nga, it may rub the wrong way to you. Tasak tayo samna malan ka tayo, sinaki malan mo ito. Malan mo ito, katitala, how is it working out for us in the last 40 years? Then a wo fast lao. Kat finli kain oye makataske musing yata na, en siya kat te kap na lang, akat forot na din, managawat kalya masala. Kung kain, be defensive about that. Tajakta, kastan ka talit takak kalim yun na siya, kipel siya kati akikati, luti ke week nga ma, ay siya, kadil fakin sila siya lang fakta sindalik natin nga. Talan in tuwi ke una. Talan tuwi ke kasyen kaksak kanya. Tena pay malo sa rawat. Tena pay in sielos na ke. Nakachiva na ngayet mapeli mataram siya nga. Katara mo self-glory, kakatara na pay na sin God. Ifo kata fa fashish nga na fun night pa yok keo. Mena pa yok, mission fa kya. Katash ke mo siya nga. Napangay kata mga komen na kadin siya refuse it long ako yan na kaya. Mayan kita ka kimalutut ke wiksi nga eta kata akalem na siyasla katlos salay nga. Kat kaben wangan digi akal no wangan. Nalangkalang lang kata pangun kat kadin folok na yorol. Pangay kata mama akalem na siyasla. Naral tuwa nga ta ka inlikiye matak samsam kun mange na naging afakya me kiratret ke long ya to finkum shulelan faske malan ka to panga sikin akkalim yenge mama pepa la faka mama ka chivena rela mana ka chivena rela ma kastan ka to bangun kat na ke pangin mama me alu payelan ka to na panangaro ke mante alusin na si shamsham kun ke me ay siya long lalkush ngali tay mo shamsham ngande me algala pellaka na si ngasamna guntare si ma si kyakne el based on his reading of the Bible he eventually led a group to withdraw and form churches independently from the authorities in Rome pangan si malaro na kelrela o ngena mga fakla el sisla century-old tradition, mama ene na prisnge for confession. Na kung finan ka na ki, lemel mise, maulya ka ikekla lish de siya,
direct access bang the forget Catholic nge enen an som norun priest fin direct access gekla skeli masingan na forget ngakum kan som na yurin God the confession lasha o yesaya orekla din faske Sima ma akademiyak nge nga fak pia nga shulda na fakin konda din lelashe rather than functioning as a hierarchy, may hierarchy singe, a system of organization, kumrela rank. Kaya siente freshman pastor si, al senior pastor si. How does that work? If kaya ngon sina sila pagi tikin, lemnister, matsima isustain ngon. Akan tasan el pastor. Den ka Lwelah massinge va som na ki morka. Jag spet difference ke, el de misa dari matsen. Pas maka din na kendo kiski malutu chim singe lila kata sheye. Nara ke week singe kadina le loang la. Martin Luther mara lang akong Protestant misinge el samla el somin lutut na ke siena feel. Alal vingi mo masap at mala. Napasaf la ye kekla masinge na sil. Napa el mutawakke. Kel mutawakke ba lokla. Ne ashma treaty thesis lalnge el netta eletta kanu atari. So masira kat nakana ke malutut singe pa nga ko min shoot pa na otela mo singe la piemalan gata na piemalas mit fellow. Men malungan maluwo si pang. Nga tikan rela makuluk si mo nga me sinakininta mawo si makuluk mawo. Nara sien ma nga ko me sin kin misingi ba. Machula na kayo wa misingi. Na long akwoye. Meti kong get ordained for the next ordination. Chuta si fena el lemel mo el pasetan. Lemel shulella el mitamalututsi. Ashke mas maslao. Chuta si fena. Nakatitape ke shulle mati isle na ulala. Wangin machud belongkel. Narata gana si kumka dinala election in non ka makatashke musingi. Kikat for fascius. Kat shuken mamme. Kata som talikia ki taul sin kaya wash. All emnesh and makatem tawe. Jesus si fenal da gana fail. He had no place to rest his head. A fashionel mise shipyak au onkosh. Au yane ki au tolu. Kata wa klie kata o yenge loeng nake. Nakatli nake convenient lasha. Katnita belin ki practice that in the last 40 years. My pasto all organization sing. Ma people of fact, kamana o reckless. Morela kata meta di kaneta with the church. Maya masingan. If kata chairman il manake muras, il di maka church ngan kayo represented. Mesero. When kat ke dictatorship, kat lang siya rekmalan kat. Come on, let's be real. Let's be real. Messing eh. Ay foka wangan mit gas lake. Iyang ening eh. Nakatli fa kunurek mo. Katlila payapal nata siya. Spelling ki angel sinagi spelling ki kasin kuling eh. Wangan pelas na ginaksyo sila mga eh. May napay si katarong eh. Nara, ay siya samsam ki may finkat build down siya amlam nga usko mo alukun niya kagaya. Katinan sombelila may ay siya alfak.
in mo katli na ke mangen naro taka si lakum singe ngaki taka matawa sham kun na ke Isaah longolal kush fanga fast met ke masayang min patlem da wa klaga anyway ke wiksinge na bana ngaro taka katin dok nan ka mang nakatlin ke practices lash masimit nga ke usi ke da shamram ke Isaah longolal kush pa ko katkan sifana muli katle masimit katpan masing salvation versus salvation in Christ na min tao sindu yatar ya pangakalem lakke Jesus said pat kia ki fin saksinge pat kia na ke wa maglukla ka tar fin saksinge na pa na nga fin recheck fashion malang si na nga recheck ki kalang pa ko ten sil lang naranganan nan ka kela ko mga ra pa mulia le ko shamatay ki Jesus Christ salvation versus salvation in Christ Kadeta guys along lalkur fashing along gosh the vakla paingi malim kat flatten alfak. Ngalikia si Pwelung en sayan ma akia kiko. Nga fulia si yodin shwashik seok e koke. E casing e simlefe. La lalfu isesya ko eloye pe mongfushesh. Main idea si makadeta ko na ki Isaah along lalkur shngeta kata na people try to save themselves from death by their own effort. Meda pangon madal kanchiva na molelos le ki na oye correct malalosa. Their own efforts. Tajakta ene na shikum masingila Christ make fun na. Christ alone is the rock of refuge. Na ay nasimit malalalfungin el will not be shaken. Nara kikatakan shamsham kun na ki Menanak si mataka ki Isaah longolal kosh. Mandi na kikas ni ko. Singala kosh ki longolu. Katanga tang lieta na. Siya na ki singal dolu shamsham kundari should have set a very good example na sindalik natal Benjamin ka Judah. Men shuf singal siya ke shuf singal lua Utyak ladari na Assyria. Kaya siya kosten lalosan. Nga fakli duwala pel si papasil wengen len siya usiya na kay rufle siya usiyanganel palakin me makaim tel na kan lamin katila kiye papasi el pasifen siya usiya. Musingi harsh women liberation pape katabela wisiya falentafong lekenge. Wisiya pel makneyak yaksi kasi yef ko itna limekos. Aspeki report singa akademia beki ma akademia ke wisi ma nakatapel nakadin loang liela makon lang biblical kati kamena syuk kasima itekle gi pebala ke rom singal dolu horror men kasimit tigeba warang rungkuluk na me horror warang rungkuluk nge el sinaliki kikat for makat fa fashish ke malan kada kat fun night shikasha kanin mange malan kat bakatarang pangataman na kadintok non ka na kela siya kat represent niya church yasing Sardis, Ephesus, Philadelphia, Laodicea biya ka church singen when ka study ka church to make it course Asia Minor Luin na kadersak nan si Usi Smyrna, Philadelphia nara na kadintok re-examine churches lash nge lamit makatliki ke throne and dikat nge la clowns pa nge tu akshak shikashak met ko metlan kat na bay inda kadin ko naek that's the spirit so a fading crown on a drunkard versus glorious crown on the remnants saptalong lal ko spangan
fading ground ke anan matraisi line glorious ground they frolan me remnants met ma akustin mata nakimalan kata. Nara warning sina sinen Judah kirben Ephraim el patatle dari. Ephraim referring to the northern kingdom. Na impending judgment na sin Ephraim na ki crown silalma sisi leg of faded nge. Verses na ki metafurosima e likia ki fin sifin remnants. Na fasit kos na ki singal dolu ki saptalong ulay kos ki Isaah po bang kader from na sin met palo. In fact na sil dalla judgment kame kai ungay pa looming patakong. Nara taka na sil dalla key moments yung pa hearing the prophetic word of the Lord. When mesiteler and pelsing el tal mak gaslan gada. Ana den akshakshaki. Del akshikyateni. Nara maluto chima tako ki Isaah longol algor fasingalakos longol luonge. Inge na pwelung singal shaky which should have been on a solid ground of God's salvation. El shaky in a sense mayen el som nage self-salvation. Na pangimasi mas sensin ki kat self-gloria. Kat self-gloria kat mani saflaya kat patatyang nage oyen mait mankan la the solid rock of God's salvation. Nara etakata ingin delmta wek ngetang di misya ingin na. Lwelah ke misya ba delemta wek som nage ongayeng. Mayen tenget laleki me solid foundation sayana. Nara final warning ibam dak patat na yorolos nge. Ke katli na ke kat study ke Isaah ar sapta ongolon kospa ke me puksilalay siya nge. Konfin oek puk ongolon kos nge dana Isaah puksyak longol dolu ke pebal natasya. Na siya oye mga sangesamya pa pukin masap lume kospa emeta na plus pukin Shamsham mata singal lu na singalit kos pangandari na puklime kos fakyang dukwa pukin me pukki lalmet met wisdom pasop siam so kasi Iglesias onol Solomon na puklime kos fakyang dukwa pa Isaah dukakyan na katfinek tanalme kos plus singal lu singalit kos plus me kos longol luo na longol dolu bal Isaah. So katfinloang nagi Isaah saptalong ulal ko shima tashkenge saptalong ulya saptatolngol siya tolngol tolu na phone nam tawag kikasenge wow anan kasin prophetic warning si mo judgment is coming may ungayak kayak ba it's lumit patakong nara kisapta si long ulal ko siya chamamenge matawak in Aklin Yaktarik in Northern Kingdom ke mamasikyak nasin daliknadal Ephraim na finchak shima asha pa talik ke shuflal Benjamin Judah ingan Aklin mange italin de patatyang na ke mayen kishipin falatak na naklan me Northern Kingdom kishipin ilos pangon mo ilos kansifena il dal shangalong gaslan gata kuikulalos anen matshoy ilos lang si som na ke penkweda ilos pangon mo il dal kansifena karanganalos na ba etaka o yesima delfin shangalong gaslan gat na gaslan matse etaka akoraruye me Israelos.
When ital matake lavish lifestyle. Siya take na siya msingi. Kung finget na ke Facebook class, finan Washington si Fena. Kat party ke weekend na kayo. That is a fact of life. Apran na party si finan Washington ke weekend na kayo. Na sen si maasha pa. Katin kafu ke mga ne. Kat misakal noa. When fakla, as in the days of Noah, ay pesikyak na siya. Nara tako kadin kain matawag akikati. Kikadel bangun la talik na talik ki sho si itcheba. In fact mo in sewu ke fel in Moul. Nakate kapsha in sewu nge e faskya na ki nga konvensyon Moul mapatpat. Napa ke kat finloan ke Deuteronomy singal si fasya na ke singal Luin. In pel si ma fakekle na ke en si mala so na wenge milk and honey nge. Main si o ke fel in Moul. Fakla akos mana kewa ngasap kun na si was missing. Na kusa fakain alakeo in fel Jordan si was fel si makos apkaran in Utyak na we. Na kusa fakain Moul bat fin fel mat catch up folk we malem kadel wulayang insang na sin papa mata tumawos fulindalik na duwos. Fel si ko sapkran in Utyak na wenge tiwana felichap. Yen ko stamata we meta. Ingo ke ko sikuya siyan sonowos kosta enin an rekma upain neki kovin ni mek lowos. Fel si ko sapkran in Utyak na wenge arfinol en falfalwe. Si fel aksoroyak ke af. Lem katlawo sil karangan fel singe sunyena ke matan yene ke saflayen ye. Darakta pel si madel sumna ke fertile, rich soil ke en makalamiyak ngayon. They will become corrupted. Dale Utyak na we, dale enjoy so much. They become meklutens. Mitma mongone alkela. Na del ayna met shoya. Edal ngetaligi they become idolaters. Na del wangin na siyang lalusin ka. Skinan ka give ashkash po kumisingi. Finnen Washington si Fen. Kat kanvak mo we have arrived. Kat takata ashistosia natas. Ashirik malash. Nuknukyato lash. Kapen ngetaligi ka. Kikat shike. Katalo nituten. Kikat mtakshaya. Pelsima ashmas. Miselansiyaw. Kat som. Kat gasha. Finne mashishik. Musinge kat mtawak som nage I don't care attitude singa shish musinge. Nara mama sikyak na sin Northern Ephraim kata akataye na sin Northern Kingdom takataye nga fakla. So the Lord was about to bring on Ephraim a strong and mighty one. Pwacye, Elusian Assyria. Tokoshalan Assyria. Eltaka ayana pakasi, elana shonotsi. Kum naliga shonot, ngeltaka. Kum shak na fuch ngala mo, siya sulbetaka. Ay penana ke engupenge. Kum fin ngamta finan saiben nga itapel maupeng etako. Nara judgment lan gat pel siltako. Nga kum tekan kisyang. Nara kisikyak na sin Northern Kingdom you would think that the Southern will learn from it. Nara nasikom kikatlutut kun mangaya.
nga ko me isin kashikat Pwacye. Mayen inge na message lan kada pataga na shishke people nada shamsingenge. Message lan kada pa matlan kada tafu lam singenge. Nara si mama online ministry again we okukunene yabange. Keep on preaching the word of God. Mayen the key moment in the life of any human being on earth is this. Pang key moment singe. The hearing of God's prophetic word. Nara takana shishka dinetala. Lalal fungiya masaya ki katlong gaslan gata. Ki gaslan po na sin mutro melange. Ki mainge may telos lalal fungi kilos long may fakek. E may fakek ka pa gas in lutike Christ. Nara, if this message is not believed, kishipinet patati na ke me en nakokul ka alupensien metsi. Napa Isaah fakke me elta kanchumon na shishke fasit koshin ke singal dolu singe. Nake mama sikyak na fin Northern Kingdom kadin sin kani kadin te oena. Il fakla efine in Washington prise sang katli instruction il fakke malkailu fasit koshwangwa makunen metolan luti meta ni tamapay. Meta inena in som na eurolos lutut ke malang silak. Mayen elos pa metin fakek gaslan lemkat kalena. Nara el fakla priest prophet lan chuta el dal oena met shaya. El dal anan sindakan la rejected gaslan gada. Nara pa akademiyakla ana edelin mock the word of God kish ben arrogant lalosa. Nara pa me matawek sikyak ma upena silosa. Mana fsheshe pa elutina shesha. Nagat finli ke fasingal ke longlai ko silange el kalwini kasi leta line na ke line meluti na ke meluti. Kalmen faxinge pa masap na ke masap na ke masap. Line after line, line after line. Ke fakyak masap nga nasindalik na din kat nga an expression si matakan ng trelo sa pa. Blah, 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 yada, yada, yada. Mockery pa talarangan. Ay pa naki nga taga prailen fakyak ke kaslan gata. El takata. El tena main si uwusin na shum. Kanasin kata. El tena ekle. Ka kumsum na ki aluwe. Kom the long message ma katli. Men kom fine study ke people lutut kin gastan gata. Kom sum na ke aluwe. Kom mekan discern la. Matsima alungan. Ilara homework lalan kaldena. You can do that. Kom kan discern. Tanga ko meta fakakat finde sum na ke. Napa kishipenen ma blah 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 yada 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 yada. Ke del shangalongan napa ka del sapamana Syria. Elusiel dala. Kumsang long gaslak, ka long gaslan med Syriangan. Skifakalim na sikla, fakaki long. Kipesi mal loseta ko, kumfali la fakak. Palfakla. If you don't listen to the verbal warning, you will get the real life fulfillment. Then you'll be drunk with terror. Kumeshay, the shay lo man mata ke wine kuminkain, relax ka, nanakma mo. Papa ng lem kadel, kalwinikas sileta, line na ke line, meluti na ke meluti. Nakusfa, tikalkalyen na kewa, kusfa shwe.
Kusefa kinkineta shemlaki kaship Utyak na insho na pasikyak. Maki masingan all of this because you rejected the sweet place of rest. Nage salvation shakadil akianasum. Elkena akwoye kawos shot mong na nasuwos pangafakne sweet place of rest. Elkena akwoye kawos shot mong na nasuwos na kayo ako shangaporong el. Nara kita kain samsam kinaki sure foundation ke si Pwelung ka si yodin shuashiklan sayan. Masinga sikyak na kina shipin rejection lalos in kain me fastgun ma sapkunyak na silos. Nara ketukun elos rejecti God's place of rest. When a choice itakyang na silos, apa choice sisaya ba idal mata ke fun metlan met Assyria na silos. Mayen ildal akshakshak ke met kol Jerusalem na del fakla mo katorela o Lwelah lash yurin mise. Na pa taga fakla kus konkin mo kusurela si uleng yurin mise. Ako sin sila yurin medin fel sin met mise. Kusnan ka mo ngayefa aligi kus ke pel si etako. Mayen kus talal fung ke kikiep ekatashi klovos in long ekos. Crafting a refuge that would protect them from the imminent overwhelming catastrophe. Kumnan ka madale lotela oye madal mata ke shrovineni chepa. Tapatena sikya. Napa Isaah from kin mo makus talal fungi ke Isaah matawakin tago ke sapta tolngol sila. Kumder sham na ke salvation. Falsehood chibangan. Nara elakalim na sila la. Pwelung makushike ko sin masyafangan el dana solid. Wangan siyan kumkan wuk lagi pel si makayaklan ka ata etako. To ensima el kipedelin nan ka keola. Kumvinan ka ni kayaklan ka ata, gracelan ka ata na. Fakata ilusta shilela self-salvation jenge. False refuge jenge. Likinain som na kelulin karangan yak silan kat. Ke genuine salvation jenge. Ke yodin shuashik si, yod Moul si sayan nge. Napal fakla, inge ko usmadin nam, siya Leum fin medinge in Jerusalem. Porong umalem kadel fak. Pangan kademo me state of being lan Northern Kingdom. Nara tako kya sin kekin na sin toko siya pang fak mo. Wena sin toko siya lan Israel. Wala na lal efla oena loshma an finsifin met kol siya ilalos. In siya fuleng lalos unela keng na. Mashiban ready. In siya fuleng lalos onola keng na. Tajak taylos shailena on etietelos. Lemel akulatari siya ko fuko ko in meun na selos. Siya fatako oena si paka in of na yokosha. Oena si of matolma, oena si shonod. Fung me eavan la ena. Fulenglan met kol shoy lalos fa long yaki. Wala na lan met kol fuleng lalos fa wangin le. Oena fa ko si met kesak fi kipella. Si feyak yak mungole kita fa na mishla. Silin
etaka kilin lemkat kalena ilefa oena silosh ulena na sin metlal siya Moul. Ilefa sangnin nanan ka siwas na sin met nanan ka akpalay kelos siya liyang mutunalan sidin line met lokalo. Nara fakla finne met pala met tol ilos arulen na shay or ilos fast tigalgal. Yokla nim wine eminim ka or ilos nakanalos le fast top top. Met palaylos arulen na shay ye kalem ke arama makadel sapo. Met tolilos arulen na shay ye kainara nanan kasiwas nekke may elyalan meta. Di pa mailos matake after ke what wangen en nesnes la lafe. Kinga samsam kinda ki casting wo great sorrow distress mataka ngakalim yeke saptolong lalkos longol ya tolngol fale kim dawa kia. Ingena fossing alakos na longol ya washing el daga na financhuda. Message nasin me Israel ke destruction ke foreign invaders nge na mala na sinan Juda. First sinige singal dolu ka tramram ke northern kingdom na na destruction na bayda ka na sin Juda nge. Na el son na completely destroyed when so na itakle and Jerusalem ke pelsinge. Tarakta Juda elef takapain sun kanin mekayok. Alena upe. Sa markis ben bena kainin attitude silan metwielos ma aklin yakin northern kingdom. Aspesielos ma orakain oye si mga bak ma anain marking ka scarving reticuling kastan kata. Nara ke kastan kata ka na sila isya iltakain from na silos inkan fak na silos. Inkan intero oingen. Dalik na din Juda nga bangon mo, guiltless. Dal na guilty. Na sikyak na silos, oye masikyak ni. Dala ko na ekla, dal tafong le. Nara, oye si ma, taka, nga kuminalan nan ka yok nga pa. Ast na mut ka yesi silos mo. Sige pangalan na ki penk ko nito. Nga siyang ki self-salvation na nga kumin fung yang ka in kain akin na ke yotin shuashiklan sayon si masamram kanyak ni the rock in wangen false opsinga sikom katalik nata siya mo kat kan si fena moli katle en singe ba nga lima sien nga ke kadinala shuk ke oye masikyak na fin northern kingdom Juda. Kumita peke. Tasaktak. Ngakum te kain ita makain nakke. Oye lakoma enina in true witness na kimalan kata. Kadin na kadin. Alam na law ang lila. Mesira sikyak na si Northern Kingdom. If kata Southern Kingdom dena. Me lutela keo. Nakatfinan ka na si kumisingi. Me ngakum kain iski oye singena. Kat di mo mga manas na sildal katikan sikyak na sikom kagat pangon mo aspellas men si masikyak nga pa leaders met kola ng Jerusalem nga dahil matawakin lalal fung ke katsata pangay si mama sikyak or Assyrian invasion siya sikyak ka nara matawakin taka in mukliyak yakilos. Ke oye, te physicality lalo sa magana. Ingena, mukuykuyak pe na ke spiritual salvation lalo sa.
Paya na ilo siya kain lo eninan lo ang naki Pwelung si malim ka delikia ngay fakla. Paingi malim ka at flatten al fak. Ngalikia si Pwelung insayan ma akwagi ka. Nga fulia si yodin shwashik siya ok. E kake. E kasing e simlefe. Lalalfungi sesya ka eloyepe mungfushesh. Na cornerstone chinge enenente kana si kommedika daksafila session chinge finjakin mo etaka tafwila na ki Isaah long lalkush samsyo klong luo na kapshini na ki sam lom ngaul men katfindi na ki oye masikyak na si Northern Kingdom na inge nam tawagin kalim la en chuta ptatyang kengam chamon nge so na sikyak belsinge ta kateta la sikyak tar nara takana sikkum kadin nan ka pena kela kadel faking na in kalim pa etaka ki samlam ngaus kung kadin kapshreng la el mensis pena mo etante shulpe on gakshakanal nashke mutkina sikkum jenge pangesi mekisela kum na sinkata inon kakshakanal na fin pakat tena arlena me ora on lashin kakshakanal katara na keshpin kadak falye muralasha indu yagrela onsuko ka wisia ka choir ka me katte kan kia pakat ki mange fin katash ki mange malan kata kadin shola liki Mwingate kanitala me kasi si sashke. Ta fin katashke mange ne ki oye makat bangon mo katena ena cornerstone jinge nakatafung le. Katikain ora ana kilos fakne. Konkin mo konkin mo kusorela si ulayang yurin mise. Ifo kainta ulayang yurin mise. Ate insi sila na ki Moul mapatpat singe. Nara fin shaka pa kingata kay kasek akkalem yepe darila gaslan gata enen fakya kay lip gaslan gata pa nga kume enen tu feo te tradition lan maita nara ki gaslan gat fakla katta ka masay lal fungi lasha ki katlong gaslan gata nga kulo la meluti singa ta ka mutawek ki menanak si ay sa long lal ko snge Sam syuklong luo takana ki sam lam ngaul nakadin syong penaki malutuchi maya taka ki kelatiang kadam dawa kinta kainta pokla objective tolu masam kunya ki madawa kinta kaini lasha mga kelem yake nakat finorela na kat kain fak mo paye kat mait makatil shilela kat kan fak mo kat alena in siwula katil shilekatle mayen kel shilekatle na kat enina pegadin akkalem yake aralasha in kain kalem nara malungan enina in kareni nara kadena notela ke oye kuluk masikyak ke Northern Kingdom kadin te oena ma Shuflan Benjamin Judah oro na usien ke mulji mga kumashkenge kadin kandila katashiye mun sam lam ngaul kat fin peel it down ito ka penge kastalaisya ta selmo fakin sil talo modelin kaslong ngatte sulpe ihsac flet lalosa ngatte sulpe me ngatte sulpe long milos fako mo elos honoring my name mga men ngaitan cielos tatena pay fin ka banga kuminte kala Sea Church finen Asia Minor finba Lutetia kataga per samsam kun ke pelfal kade lange nga ako langan wutte kum lalikialik. Okay, Church Sardis
church anan shamon yak cemetery si likina in church. Nga kumininan matawag alan na orela kinsa lakum. Nakipel si mamutchiliti ke true now. Kadin si ke Lwelah mail faka makikaslan God katie. Naman makat kinek si venak kinela kadetala etepe nakawil. Naro kita kalak misingiyo atakana ni kasekla self-salvation versus salvation lan Christ. Nga kuminan si Lwelah yodin suwasik singe ke Christ Jesus. Akaksikin kat ke malutut mawuta ko kadane fashilik ki pelsinge dashakta pray lashain kain uskateni kadin kain sivil batakeni ke au in tu denga de tu in magat kain tafulana de ti singe fane shun set de na kadeta tarila me si shmonya ke kanon wik singe ke me yodin shwashik singe kadin kapshana kela ki ngako meken mit Christina ngako living yot Moul si ka kat yot misesi Kuloh kaksin kat ke muliti wo Pwelung kalia ke proye katwa fashilik au alkus mitlam ngolingen katkani proye kat kaksakin gum kat pa masin ke shao ke pelsi makum second lapan na sish kadin ko akon yeliti lasti tuwa kat sid benang sheshu kunikesta na sish kadin kain to kagelen de tuwa fingat Moul shun kadin kain kesta be ke kaslum kalia be ke kaslum Kuloh malap na shum kat papa ke when kuloh si fanan dum Jesus Christ kum sa payaman mi se kesh kuloh ke kaslum makalem ye ke Rome singol fasya kat fin faka klem the lek la pa Jesus Christ when kuloh si fanan dum taga mi se Moul mas talo makalem la kadais Moul panangat kaksakin kom kat papa Lwelah Lohm ngan madalom in wikat sa pekatle kat papa kadin fakaliki kaslum kinem kat fakulo malap amen lo malap pange shafla lasha anu se onso gonge insang akshafiata kaini lasha met wiashma ashinangen kanyak la onso gonge kadin dipshela kat fashilik nas